Shubor nakaslem jong unongsan hima. All Meghalaya Contractors and Suppliers Association Negasi Galalek Bani Kendu Yu Commissioner and Secretary Bani Pej Katanat Platinka Vijay Kumar Ban Kentu Yu Ban Pelat Yagi Bill Jungi Contractor Ki Bapentray Ki Jingtray Jungi Tanat Baper Nagaliang Uba Emmanuel's I Malngyang Habe Kran Baginong Thok Kubor Ulay Thu Bo Commissioner and Secretary Lopan Pau Ba Sarkar Ka Supply Ka Pisa Basan Phoklor Tingka Ka Badai Nakatanat PWD Halor Ki Kam Maramot Agini Kindiat Sgi Ulay Thu Ru Bo Kumar Ulapan Pau Ba Shwaban Kot Ubnai Naitung Ka Sarkar Ka Supply Lut Ka Pisa Ka Basa Nikitanat Baper Hagawai Pat Kaliang Ka Association Kalai Thu Ba Katanat Labor Jong Ka Sarkar Jilla Kaladep Pha Jingtho Shikitanat Trekam Bagi Contractor Kim Don Kam Shu Ban Register Nagamenta Ka Labor License Ladadai Ka Kam Ka Badai Hapo San Phongut Kinong Trey Bat Ladadai Palat San Phongut Ki Contractor Ka Ban Register Hadin Balayo Ka Work Order Niyo Ka Kam Kat Kum Ka Meghalaya Labor Law Amendment Act 2020 Jungki Contractor Ki Babon Ka State Ka Jungi Te Ngilawan Mi Sha CE Office Banyakran halor ka jing pending man siu ya kibel jong ni kuatar beladap menai Jun. Then indawan mi nang tena po CE office nilai yo banyak kendo secretary but nakalian jing secretary 8 pau ba im semdan kano kano jing tep nilawan mi sai CE jong ka building PWD building te nakalian ka jong yang bangimpat yo jing tep nakalian ka finance department. Te halor kata kadau bagi saya let banmi siapo sekretariat banyak kendo ya commissioner secretary jong ka finance department Dr. Vijay Kumar bat ha ka jingya kendo eu ilayo ka jingtep na ba mentagasngi la pelat ka pisa kumbasan phokro bayade bat ka repair work hapo PWD department te bat kumju rong ilai kran habayade bat kini ki state scheme nangta ka RIDF ka CRF bat kiwi ki scheme de te nakaliang ka jungu ula assure ni ba ka bakut jung ni ubnai Julai unsa pelat unsa release dot ka pisa sa baro ki department te nakaliang ka jung ni ru ni sukwa ban ai kublei u namar ba jingsia ka jingle kendo ka jung ni u kam chim ladan ka ano ka appointment ni suyo ban kendo untuk bat nakaliang ka jong uru da ka jing sebun mensiam ulah khot yang ni bat ulah asya yang ni penginyo apa ni keren bat ai jubab ka jong uang ba nakaliang ka jong ka sarkar menta ka change ka system hukum aibel te de na lor kata ka daw ba ka saslam ya ka ban siu ya ka payment sa ki department kamu ka jing what to be bisa ka David tangong ta baliga wei kitna di yawan ban kejingnya kendo yu ngila pensngo su ba am tang kata ka department ka wei nri baro ki line department ka water resource ka PHE nang ta ka health ba kiwi dia ki department kam sempat layo ya ka LOC hadu menta te bat hadin nang ta ba ngila ya pensngo su mu ula penpau sengi ba ha ka bakut jong ni upanai on sepelat lo ka pisah sa baro ki line department akan ka jelah ka jong ubun kam te wang ni wang la bani kendo tre bani kran slam te marsinyo man pensai ngi halor kata te nakaliang ka jong ulo ba long tang ngin proceed no ka kam sakmat ka por ka kam kem yu nomor ba ka bun kam palat te ngir kam kwa hi ban yu nomor ka wei nakaliang ka jong ulo assure do kata ngi te kata assurance ka jong ungin up aduh mentah berdekut ni pernah. Uang bakat ka ya kani ka CRF bat ka RIDF kani ka di ka bawan na government of India. Te uang ka funding baro ro kalian naka te haka jing penkelai ka sistem kendiat kadon ka jing suki ka hukum trekam te uang hadin nanta uang sa penbet dot kini ki baro. Da kala adap kani ka long kala bet kani ka sistem temut sa pelat dot ka baraksa ka bisa saki wi hadu mentah ngiyok snow ya kita kijingkran kilong hapo dukan syah lenti singkian niladon ka office ka jong ka All Meghalaya Contractor Association ni hapo barik te bat kiladon kinokit kam idon i vice president ni ngakum secretary office secretary nang ta i organizing secretary nang ta i advisor bat i assistant publicity secretary te ngatrai kumkini ki ladadon kino ki jing jong kontraktor bagi syam kini bangun kendu ingi ka office kenang banginyo punya kerana mar teng ke basu ya keran po surok dukan syai kata ngimla ban sunget te gila benong kling kitien kling
tingap te ngin hap ya kanu ka kentin ru ka ba si kontraktor kiwan man ai kata ka kiwan ban pau ban snoi kata ka jing ka joki ngin hap ya syong ban ngin hap perkhat la ka long sisa ne em ka badai namar teng mengin chu ya bangin le ya ke ka ba snoi hap ru kata kan kata kelah bat yang ni kartok lai Terhadap kita dalam finalize kita pelan kalau tanggung jawab ya ke JJM I come kan ba numdan kam labor license shu ya kitu ki break yu pentrai tang hapo asam phongon ki labor kinumdan kam labor license shu rei menta kini ki department kiladap tho mo ka kaladon ka labor act antu pulin labor act tu no saran ka circular la ya ki department befer ki pentrai mo yang ba hapo badan labor hapo asam phongon kimdan kam ban register labor bat kadairu bat ikitu ki badon palat isan phoro kamdai isu ka pretender kadai ka post tender ka bafi apply labor license hadin ba fil ayo ka kam te kini ki department boleh kila kelut ngimtim haba kila ayo ka tu ka circular notification from the government from the commissioner of labor boleh kidang insist ya ki contractors ban pan ka labor license mentang haba ya kran bat laraki ong ban register ya borok ki kontraktor kan namar kontraktor ni kelas 1 po Meghalaya menduna exposure na borok di department finanya ulang na PHE nang nang kai mo don di exposure ya menduna te lada we kontraktor register sanpungut register we kontraktor exposure kanola na ingin ora labor namar berregister uju brio manga ini kontraktor register uju brio nginum lah ya berregister lagu jong labor lagu jong labor tengah ni labor no kanolak ila nora labor abangi kasi ni ngidam jenjar la labor tekani ke department ka insist chu ngi banora labor na sabar rina na sabar state na kumno na kamte namar ngimdam ter kasi san pungut tangi yang ni along kono haja ini ona ngi to labor habala dep ai circular ke government notification mong ka itu ke notification kalau ini, lu kat paro, boleh ya, no dah. Kani kalau hadian ba, ya kani ka lai asan do governor, la ada pelaj hapo gazet jong ka hapo ka Meghalaya gazet. Te hadian kata ki kila circulate ya kani notification hakasi tarik jong ujun arhajar arpau sya ki lain department baro. Te hadian kata kila hadian ba ka nakaliang jong ka labor department kala pha ya kani notification te nakaliang ka jong ni ru nilayo ka kala pha ka copy syangi bat nakaliang ka jong ni nilal daladi hi nilalet bat circulate diang sekini ki department namar ba hadian jong kata ru hapo ka renewal hapo ka fresh bat kumjur hapo tendering process ki pan bet ya ka labor license te nakaliang ka jong ni nilaya kendu ru ya labor minister te nakaliang labor minister haduk menta impat syam la ai jubab bai dei jinga kendu ka jongi te nakani kataw ngi pesngau yang ni lingba jong pi ka media namba ki we contractor kin yo ka jingtep ba kala don kata ka jingkala hapo ka labor license ka labor act Amendment Act 2020 nakaliang jong ka Labor Department hang ni kala mention syai ba with the above mentioned amendment henceforth contractors employing below 50 contract laborers are no longer required to apply for contract labor licenses from the respective district labor office and only such contractors employing 50 and more contract laborers shall have to apply for contract labor licenses. In order to obtain a contract labor license as per the Contract Labor Act, every application by the contractors in Form 4 shall be made to the licensing officer for grant of a license, accompanied by a certificate by the principal employer in Form 5 for the effect that the applicant has been employed by him as a contractor. As such, this should have been a post-tender condition. Dan hadirin bala mention syai clearly hang ni bakani kalau ada ke post tender condition kam desu ka prerequisite nrei kini ki line department haduk menta ki le kelut bat kim shimlas ngap ya ke notification ba anak labor department bat ki ai insist yo contractor bon produce ba ya labor license ka balong persya ya kini ka an Kiong ba
ki kelas 2 serum dan kam tang kelas 1 chane te kalau kamu tahu lagi 4,000 kontraktor register te kalau ngabe kata te kelas thok syai ke department ro nei kidang insist kara PHE kidang insist PWD building roads last kam manta layak nila ai notification layu notification PHE upan nanta kidang dan sekatukan ni department berangpa veterinary dan pan ni labor license kiong ba kelas 2 sepo am kam tan kelas 1 chaneng dan kam te kata kan ka jingken piru filak kan ken hanta dari 4,000 kontraktor san phongul wei kan lap Kamu uskuli gani long kum gani ga Meghalaya Labor Law Amendment Act arjan ko. Kamu mentak kontraktor kim dong kami should register in hatakar company. Magikan mesya ketika EFPO mo? EPFO. Apa penbor ban hab register iki. Oh. Levels mo? Oh. Hakabede berkata kanika labor license jong ka state kanika dei hadin layo ka kam. Te kabede pat bat ka EPF nakaliang juga jongi ka contractor association nakaliang jongi ka association ngila adoption ya ka sinjam ngila adap tho sha u commissioner jong ka EPF ngila adap nya kendu eu bat kumjuru sini ki department ki ba insist ngi bangin apply ki EPF. Then marba kanika anru kadika anju ki company. But kathau bet persya ya kitu ki corporate offices but ya ki company ki basiu tulop benai ya ki nambela. Ndrei kam kata kam dei yang ni marba ngingi ha pok ka unorganized sector. Ndrei ya kanika ka an ka ha bet tik tang ya ki organized sector. Ki company ki basiu tulop benai but kanika an ru kala kranchai ba tang kitu ki bayo tulop khatsan hajar Shibenai monthly khatsan hajar Shaneng nangta Shaneng but kumjuru namarba nakaliang jong ka state kala hadian ba kalap ba ka don ka jingduna hapo kanika EPFO ban kenang ban don ka security yung nang bela kila introduce da ka Meghalaya Building and Other Construction Welfare Board hakaba nakaliang jong ka department jong ki lain department baro ki 80% ka labor sas na ki contractor but kata ka let kanika board but lingba jong kanika board si board ki jing mentoy ki yo ki nong bela ki yo scholarship ki yo ka medical allowance nang ta si board ki jing mentoy kiwe pat habai dei bat ka ki benefits ki ba ki yo te nakaliang ka jong ngi kwa pan pau kalong company sa sarkar ba haba ngi ki contractor ngim simyo kita ki jing mentoy kinong bela ki layo ka jing mentoy ka balong nakanika welfare board tabalipat kidang don sa kiwe kum ka EPFO ka ESIC namarba ka jing don jo ka EPFO kalong betik nagbenta ki corporate office bagi company ka ESIC pagaday nagbenta ki insurance kum ki high risk work kum ki high rise building te bangi hang ni habo state jongi ki high rise building kim don building ka bajrong tam saumala te nangta ki tower line ki nangta ki kiwe ki high rise ki high rise work ke high rise work te hang ni haliang ka state jongi ngim semi bagin don kita ki kam te lada don kita ki kam pat ngirung in happen sesi ki contractor bagin le ban ka bayade pa bakani ka labor license ngi kwa ban pensngo ki contractor baro ba kimdei ban hadin jongani ka bakiyo ya kani ka press statement nakaliang ka jongi bakim dei su bakin apply ka labor license namar lada nakaliang jong ki contractor ngi apply ka labor license kani ka department baro kini persang hi ban pan ba igi lipan nama bun ki contractor ki apply ka ikon susai di kemud kat pampak yo ko orar ti naik pat le labor license kadai kata namar ka form 4 kata ru lada fidon sampu mut seneng gile bo lara ka apa san project wah minta view kam masalah sanlang intrai pindan kam le yuka tahu le bo intrai ke building ke ba arkur pindan kam sampu mut ule bo nomor benong bala ka project ka demand sampu mut seneng kemud pihak le kata verified unverified u principal employer ubai ya ka nangta ban pensyai sakawe nangta ka EPF ma EPFO ka anjung EPFO ka dei ban register ki baran arpumut seneng labor bala tray regular enele ki employees ka dei EPF komod employees provident fund organization kato ka employees provident fund organization kamut
ya kita ki company lena ki no firm ki bala bandon arhumut ki regular employees chaneng ki don kam register mo nangta ki ba pentrai apa kita kim don kam register te menta kan ki PF ban ba kamyo ba bandon register penbori ki brio ba ka pas ki department manonga ka penbori department ban yo brio ba registeran ka thoa si department ka ai de ka ruling de Supreme Court ka ba ka ruling ka de na menta ka pawn hands an karamchari versus karamchari ka de ka ruling ka ba jong ka Supreme Court ka to mo de ka to ka penting de ka to kan ni ka IPFO ka ai sepuro ki department bro kita sui ruling Supreme Court kim ju police yo kiong bai apply PF lo dia bro de ka jing apply PF menta ka long kumne kiong ki penbori ki brio ban apply kiong apply sausan mo kalong harai kamdon an ban apply sausan mo apply sausan mo kalong da kamon suba melak ban penbor cibo menta ngadon labor san arngut ne laingut lo nala ban apply ngan register PF mo tang da kamon suba kiong voluntarily te kata menta uniu nong kontraktor bajungi pat basuntu bakala bong don kam ban apply ban register aku mo cheneng ni don arngut laingut ngila ban register gile bi kili register tangba kata kadai daga mon suba la pihak register daga mon suba mle daga penbor surkar mo kam penbor kam sim penbor IPFO ya fi blada fi don tahapo arhumut kata ki sutu bakla ba ki ba klala so bala penting ko tempan daga Supreme Court ruling ya ki department befair daga ting ya banlai ki tek ti baik kiong public kontraktor nalo nang ta yang ni kontraktor isiu kan dia ka ses kalau ada haka SOR haka schedule of rates ka GST kalau ada schedule of rates dia kan dia ka IPFO kumno kamut ka government ni hapsiu na ka profit jungi haka SOR jungi kadon ngiok 15% profit ki at 15% profit to the contractor semua haka rates dia kan IPF mdan ni mentai IPF kumno ngin siul na plan yang ni ya ki labor mentai nong trai jungi ngin ai chbo ka dega bainang urusan spa nginong ngin ot mai me si spa nam tai PF tre ban tre ban ni kumrong siu mai naga profit naga bayonong naga pla naga benta jo ka ba ka bangai yo nong mga bangan ai ban yo khau hi ngan hap ai syaki labor kami ha kata dengala ya kata man kapur ngong iki nong ya ki kontraktor kimia teli de ki lek pe tang bo engineer de fimle PF di mi atap tendar kai ka an ko gumta ba penbor baik ban register tan sawat semut kai IPF ar phongot cheneng baik de ban register bladon ar phongot cheneng dunai kata ka de mon subha ei degi phongot kini ki register IPF arngot laingot ki department kimde bensha ki ban register arngot laingot sangot kimde bensha bakwa register IPF de register ar phongot cheneng nomor ka an ko gumta ki ban register mon subha kiri star gitu golong ke mayarap yang bola bajong cuma mentah gila trade permanen gile bor gua penyarap kiri star monsuba gila ber star kita himla menu ka bor department kam ka gua government kam la mangka cui dia banjui untuk himla bagi agenda dia cancel ya registration jo bi pada komparlo kontraktor ya cancel registration lengkum ta IPF kan butrong ba jevi kan ai notice jevi ba film siu IPF manu benai pada filmton kamro filmton air biap siu ba IPF siu siu manu benai kani suruh haji once registered filma ba finance finance cancel biap ai ke bank account ciki biap ai registration bala cancel jombi Kira apa itu perfect? Saya